थादोक्लरोई खनबा वीडियोनी अदुबु अहिंग कया खनबा याबा खनला मतुंग वीडियो सी थादोकचबनी अतमनना साउनिंगबा यावरकपसु याय अहानबदा वीडियो सी पुकली पाइखै नोक्तबा ngambara yengbiyu लोरकपदा अनौबा संसार अमगी मंगलान मित्ता संसंग उरकनी अखोइना ngasi hingliba punsi mahingsi sarang manunggi punsi oiramle haiba mayak sengna uba ngamlakani mahausaगी वीडियो दगी थंगई सेंगना खेतनै हाइबदु खंगबा ngambara yengbiyu punna mityang taminasi अखोइगी पार्लियामेंट दा असेंबली दा थोग लाउरिबा खोंगिबा मयमसा असोंगी मनुंग दा लेहरिबा डायरेक्टर सिंगसा सिना यादबा अमात ngangbा याबोते काइदेनो मादु nganगुबदा ला याहलोदोरि अदुने अखोइ लैंगा की डायरेक्टर मयम लेरि इनविजिबल ओइबा हारिबा डायरेक्टर जखोइ मसा उरोय खंगोइको स्क्रीन मरुमदा शानबा डायरेक्टर मयम लेरिनि अखोइना खलिबा म्यूटिंगसा हिबाउबा होरे मा मसाना ज्ञान तारकान शक्ति यावरमदबु यावेबको खंद्रिङेदा माजि ओजाउरि पंगांग थोबा शक्ति याम लै मानबा मियाम दगासि अता बोसका तौरदना लंबी दगासि सतपदा गाड़ी गासि देना खोंगगा मदुदा अखोइ मियाम सि मताइदे सियन थोंदना लैखोमरदिगा असगी मिखल लोइगिबा नुमितो मिकुप तो हत्तारे आइना भोट नमुबा मिकुप तो अदु लोइबदैदि अखोइगी राइट से लोइरे हाइदि याम फजरी से डेमोक्रेसी की फजरी सिनिको मियाम पीबा शक्ति सि मालहलगा असेंबदि युखन मरुमदगी पावर सानबा मलै डेमोक्रेसी खुदिमक्तनिको right to self determination with right to secession pu maril leina hapang bakar ma constitution lerigi aduna base constitution base economic system base political system hai batargadi अहानबमक्तदा आरके प्रोडक्शन गिदमक मतम काइथोकपीबगिदमक ओजाबु थागचरी थागसरी ओजा वहांगदा डायरेक्ट लाक्चरगे ओय अखंग अहि कया अमना डेमोक्रेसी जे मखोय मखोयगी ngamjabi शक्ति थारगा मखोय मखोयगी अपाम्बा वर्जन दा डेमोक्रेसी जी वहान थोकपीबिरे ओजागी वाखलोंदा ओजागी याम सांगना लबिरकपा एक्सपीरियंस दा political theory da democracy je kamaina define tawba yagani haibado miyam mi chamna khangba yaba mawng da samrupna thambi democracy se khoigi political science ki theory da akhang ai singna prithibida togan togan mawng da masa masa gi morch mayam pinagre definition mayam lai he ko aduga khoina angang oring edagi sinpha purukpa school gi textbook tamakpa democracy is the government of the people by the people for the people haidna adugma definition su thengnare hoi ado aina hayo habtaragadi koina ngasi phawbada thengnara iba minna uriba si democracy ngaktani democracy gi lainga ngaktani ko ekhoi ngasi ekhoi society se leiriba adagi america da tawriba britain da tawriba india da tawriba adagi manipur da ngasi leiriba laingak simak koi democracy ni masi gi laingak si aduda si matang sida yam sangna laktringe da aina yam nungai ba wari khak e paninge khoi gi lamabam birmani hadna saita academy award ni academy award phangkhra writer ni ko man iramba kwa ki masa kwa uro ki masa uro haidana koi story short story mana yam phajabani harise kwa na kwa pokuni uro no uro haib dune ko housing leiriba democracy si karino haina aionda define tokjo haib targadi koi gi every political system khuri mana tawriba si magi background leiriba economy se economic system se masi safeguard tongna leibane koi gi ujik leiriba democracy sina yam kana ngaklo oidana kan khalib se karino capitalist economy se capitalist economy habdi ujik leiriba koi gi society sida amdi prithibire leiriba paishan paiba mi amna maran mathum phajana maning tamno paikhat pe yabo sini ko democracy me amna pamnari se atei nati lan thum se isa gi lana gi private ki lan thum se ningkha tamna ari pelitana paikhat pe yabdo aduna sigi economy sini khona capitalist economy harise aduga yamna samna khona ure democracy gi laingak sida khoi sahi manga gi khoi india gi context ta harga di sahi manga gi election tawi mikhal tawi ko aduga mikhal sida khoi miyan mihut khale aduga ngasagi mai paba kanusing party duna muk kadoge da lakna poidana toraga namna laingak amadi semi ko makhui gi laingak am semi adagi khoi miyam gi right na kram hin toge da ngasagi mikhal loi gi numito mikup to habtare aina vote namuba mikup to adu loibdai akhoi gi right se loire
하이디 야 파저리세 디모크라시기 파저리 시니고 Adudi Chera Wana no Matang the Loyaki type of Festival of Democracy you vote had a way. 들 로이크리 아이 코이기 democratic right 아이 코이기 미암기 right 차 vote number 미터 로이크라바냐 얌나 누아이범 술레리 사기 코이나 칼라가 미훈이가나 akhoi miyang mi huni ga honorable me wajaw ga yam kading ngi ba honorable sing do adu phaw ba shakti yor to matam lai ye ko adu phaw ba mawa lo to warip lo phi lai ye example ma ya haje ge akhoi ge kanu ge demonetization gi matam do madu nonga la ga demonetization tau khre hai ba si nonga la ga khabar paru ganda khang ba ruling party gi member ba yaw ye ko opposition ga nati ruling gi do nongala khabar pagan khang bu yawi masa khang do democracy de phajari shoi jaga si jom nan bane ba mai phajari ji sumaina khoi gi khoina khali ba myu tingcha hibau ba hore ma masa na gyan tar kan shakti yorum de yawi ko khangdringe de ma ji wajauri pa ngang tho ba shakti yam lai man ba miyam de ga si ata bos ka tor da lambi de ga se sat pada gari ga si de na khong ga maduda ai khoi miyam si matai de sien thon da lai khu mar de ga sien tho ga a khoi ne khali bo honorable sing de mai ai de ga si phai ga pura da na yam chau je ba adu kari kum bre mo shakti yaw da yaw re ko shakti kan to ngom da yawi Antaki me tang ahum gi tu jo adu ba thodok mani tori ne a do ne si shen ga bani une a Delhi yong chali du dro shakti ni be chali do akoi na vote torga right pire toro ware blawro tawni toro ningho ware bane ba ekoi gi pi gre khan gre adu ga bu thabak pang thom dai da Delhi de khulai lo bu chali mi shakti lo bu chali ba Adudi Makoi the Asing Piri was Sakti, Mian Piri Bazi Ogadra, Dili the Gipang Ogadra, Karino Kenari. Mase Mian Piba Sakti is Malhalaga, Asing Badi, you can marum dagi. Powers hanaba malay democracy khudi muktanigo ai narthi india ki context nati america do egera britain do egera japan do egera russia do egera background da shanaba kambu yawe ko india ki fundamental rights piriba rights sa masi loin phangabra ai hore jaga ham da amka kangthala kane ai parliament ki meeting to ganda bu ngang yari bro freedom of expression phangbra phango e ko speaker na talk to daga ngang loi akoi ne khali ba miang mi hu chingya hi bau ba moi ge right si mat pi re hai big example am ga ip je ge handak akoi gi irang manung sida honorable ibo bi se Delhi sel idna ko ada ma si sing badi mana hajab do ai gi local state ni cd ai gi ramdam ni thokdok si masi gi conflict ki genesis si ai ne khidang hena detail oine khangum thokpani na ma all india gi congress ki represent torga ngangi ni ko ado ai ne kidang khangum thoi kidang chana ngang je ge ha pi bra ba matam do mini kya no mini nga ri ke no ha silong na ngang ndr mi ko ai khoi micham di haru ga no adu queen chief minister oiler ma ba opposition leader ori ba adu india gi su congress party gi represent oina su seli ba shari bo bi gi freedom of expression do adu da mal du no ning bro micham miya ma khuri kari odi ngune ngasi ai khoi gi india re le ri ba democracy se Masi Hanwai Britain Tamamba Quigi democracy gi amanba mesindo repairing Toraganeba Ujik Lady Kanusi. Ahanmanati Masi. There is no fundamental change in India. Masi Kanona Harame. Bagating now. India lady but Nahet Pidiba toilet Arab Singsa. Masigo Langa Mahan Pork Navakano Honda Zerambani. Armana Harambali. India se after independence ta ujik leriba senjau paiba singsi party singsa bourgeoisie ki party se masin mapangin kanna sumak continues to utar gadi there will be no fundamental change in India harmi India da change samte leiru handako India ro ujik leriba si karimta anu ba kaim oidre koi gi ujika north east ga thamjin birba special power ekai se 1942 da India kut India movement to ganda koi gi adugi movement to riba kanu myam se loi takhai bi ana ba hina 1942 da armed forces special powers ordinance na lermiba ek level sigisi haning bat pa ba security da power to full power pi dunia ko sigumba amanba kanu myam kulai myam se hujika ai khoi sere sana riba land revenue act si singtam gi tokhai ba sasan ga tawradana tawriba se britain ge constitution ne yauramba adugumba amanba
part ngakani masigi part mem se adudi ozana happy ningliba se British ki matamdugi Indian freedom fighters singi against the sizina giba law ek mayam do ngasi democracy chatle hariba Indiana masagi miyam da subject chathari haibagi wa mani tawrini adugi kanum yam de lady physics aina political science ki textbook se study to matamda humaina hai India के constitution जे अतोप लेबाक सिंगदगी मोइन acceptable वे लेबाक सिंगदगी याम सिल्ले बको मसागी originality दा रशिया न तोबु माइना मसागी originality दा constitution ई हिदे बको मी गे लेबाक सिंगदगी सिंजिल थम अरी बा अमन बा पोट ओय बने बा अदुदी सिल्ली सिंग दो in favor of मियाम गिनते in favor of the capitalist economy सिगे economy सि टेक काइदन बने democracy की इशागे होइबा definition अमा हाइजो हाइब तारदी सिंग सिमंग मालेम दे लेरिबा democracy से सिना सेंजाउ पाइब सिंग economy capitalist economy से मासिंगाक सेननबा अमसुंग मसिबु हिंगननबा लेबा लंगाक ससंदो मादुबु उजिक लेरिबा democracy सिनियाना आइ मोट सुमाइन थमजगे Ozagi pibiriba definition jimak miyoi kayana sungsoi soidana yaningani haibajiju RK production gi thajabani oza mathangi wahang asina akoina democracy haira kanda democracy chaliba mafam singjida corruption gi cases sing je hekta handaba kawba laitana nomo gi sum hengalakpa gi thibam ama akoina uje democracy ga corruption ga sugyana tuna chatminari bagi maram je karini haina khanbi corruption se democracy gi fellow traveler बागी मरुप ओइना मम्मी ओइना इनरगा सुम सटकन करप्शन सिने सुम इनरी सि डेमोक्रेसी की मतु इनरी सि करिगिनो हाइपतार गदि डेमोक्रेसी ने ngasi लेरिबा डेमोक्रेसी से मसिना याम कना ngai economy ding sa ina hajaba capitalist economy sine capitalist economy sine tawri sa te private ki lanai gi lan thumji paikhat pa yan ba lan yam leiba ta na bane ba ta seng no ji leiba democracy se tawri ba se aduna iwa wada bida aduga lan sisu lan thum sisu kamai tali da yam wada na phang bisi pame leiba ki oiba lenga ki koi political power ma duty ma puri ba mi mana koi gi inung nuai na miyam gi development da seng thorang de sin da paisa du bu huran bane hura laga masa gi ni sin bane ba aduna corruption tori ba mi se ai gi motari moi ji honorable luther natraga honorable huran ba na ko be a corruption yam to janing ip singsi masi koi gi honorable laigi da ba sar kanona koi gi rajiv gandhi matam da so boffer scandal la hadna nomi lebe salaga habi jabi da urali uran di hana dum tonglarga hi gibna haledna masamak admai tongdana koi gi honorable kanoso lalu jisu kano to yi sajik ki case fajabam laina bhol epi case laina huran bagi pesha huran bagi case laina bhol epaga karakter maduda lay parenga huran badu lay parenga siradana mayam welcome tori niko masini koi gi democracy am phajari se case laina huran bagi natra mihat bagi badnam lairiba jail lairiba man bhol epaga horen tholopa yai lay parenga siraga masira toro tholok dorini miya mamang mamon nuoga adagi drug lalon bagi number 4 yon bagi badnam sadan airport gi drug phare kolega na haina raga case laina dum mamai pathok pana lay pareng torga masu bhole pa yai sineba democracy da yam thin phajari sigo aduna masi kari dagi no haida aya basu leiba khoi huran base huran badi yadi hai thingi asagi cycle huran bo egera yel huran bo egera natraga na paisa huran ba karor huran bo egera yadi hai ko ai na di yadi hai adubu yam nungai ba mana cycle huran ba yel huran ba dudi hujik gari bike huran ba dudi mayam chang nekhar ga ta net pada hibam yam yaw re ko aduga karor do hurali bo honorable huran be singse sidi pajana respect torga moidi jail bhauba koi gi sumba jail de lai bajana tera 5-star hotel gumre thamaga sunga torga mathanga lai pareng torga tholaka do ni mai pa ga ko aduna corruption gi origin si kari no hype targa di lanai gi lan thum lot pa yaba pai ba yaba wangkhalan ba yaba sigi capitalist economy sa maside tholok phane ba corruption tholai si ko aduna capitalism ne ri corruption adum lai ni magi shadow ni masi capitalism gi shadow ne ba corruption har sigo corruption muthachi hai targa di ujik leri capitalist economy muthat kadaba masi leheloi dabni irala ni muthat padi yar oi karigumba social system ma khunai amani muthat pa hai basa mathanda ma automatic oina di siroi
masida Newton gi kanole Newton gi laws of motion si yam thina sumani politics ta sumasi apply yabani magi first law na Newton na first law da harmi si everybody continues in its state of race or of uniform motion haibani haji race ta leri ba pot amana ma dum race ta lege haibani adigi lengi ba move to ba pot amana ma dum move to ga lege haibani until it is compelled by an external force mapani force amna pisil laga in ludradi disturb to ludradi leng riba pot se leng dana dum lege hai aduna ujik lei ba sigi koi huran bana sau shar ba sigi system se capitalist economy se masi sum lei gane ma se ha ma si badi yara bani crisis na thal bani ko masigi capitalist economy se lotion ba yaba si ba yabagi tanjari oire ma ujik si laina layu maya mam lai se ujik present society sida makhan ki crime mayam thoki ba wa thok mayam thole si capitalist economy sim masi hingba yaratre ma bu na ko liba democracy sa chatlage hai bani ma mapunsi loi ga dor bani adu mathanda di si roi Karl Marx na haram bam leko magi Das Capital volume 1 sida Marx na harami force is the midwife of every old society pregnant with a new one haina anu ba ma puning ba society se boka doraba anu ba on ga doraba oni ngaba ma da sai matam ni sujala ba adura force yaudar ga di oloi hai force na kari de ogani miam gi consciousness miam knowledge experience miam gi khangi ba idea sa masina force oraga sagi sigi force new society ohen ga dabne ba aduna force am changi hari ba force ri miam khoi gi united oi ba dum gyan knowledge tuna force am oraga sigi kanu sa democracy makhan gi man koliba na koliba capitalist economy masiga loinana present system of democracy solution bigraba adu itar di corruption haibalu lairoi sinaina warashin haini adu di ozana haibining libase democracy corruption amadi capitalism je ahumak tuna adum chatmina gani adu manga ga ju tuna mangmina gi mani haibining mani chumi oza aduga election gi matang da miyam da akhoi gi mantri mandol sing na ju yam toina habi ba da gi miyam na ju hoji yam kana thajana ri je election gi matam da praja sing na paisa laubaduna mathak ta lai ba mantri mandol sing akhoi gi mihut sing jina amuk chum na thabak taw bangam da bani paisa chabani habi wa phama yam toina tajai aduga amuk chu ai pharaga imung phani imung pharaga lekai pharaga ai gi khunai phagani haibagi wari ama ju tajai si matang do jagi kari wa khalon lebi मियाम ने इलेक्शन दा पैसा लौरगा भोट थादरु बदगी सुमाइना अखोई गे खुनाई सिदा अखोई ने थागलिबा अखोई गे म्यूट सिंगसिना निंगथि जने थबक तोब ngamdribani तोबिरक्ट्रिबani हाइबसिनेबा जिग याम कना हाइनरिसि अदु मसि सुमिब्रा लालिब्रा हाइदो ए अमुका हंजना पोल अमुका पंजरके को ngasai ai example in pijरके को कोइगी सारिबो बिसे कांग्रेस पार्टी दगी कारिसि मिगी पार्लियामेंट गी अदगी कनोगी असेंबली गी डिसिप्लिन फजना खंगबो member neba adubu adumaina nganghin bidana tuiba namsin laga masinda black team nap dubai namsin biraga thamiba sibu mana election paisa yelu bairaba habi ari braba ibu bidu election selu baini ni ma wa nganghan dre ne adu giraba ma nganghan dri dubu sineba democracy tare be currency taishina bane miyam da apang basi bani paisa lauru baini gaina aduna masima lali tasingna adiga amana kari ngasai gi point ma ai pharaga imung phara kai sisu yam toina haini khudam oina khoi gi oja na baisor khoi gi chief secretary oiram base ma muk lari hai base manipur da yam tangna masing ga yam da ba lai hai rajani mi ge maming selimi St Stephen college ga phaba kanoni hana yam lari hai bada uda kano du phaine yamna adu ma pharaga bu eta laikai du pharabra natra laibak si pharabra ba lai khoi gi so mihut aphabai am lai re miyang mihut thab de so aphabai yaw re oda maina Imphal college gi oda yawi phagraba oda mathematics ta ko phagraba oda ni ujima Delhi sel parliament kari wei ru de aina hainingi kari hainingi parliament natra ge assembly dai khoi na thaba miyam gi mihut cha ma si maron thok ta ba ma thaba na pharani mathang dai dai haijage maram di maron thok tab duri ya dori nya som da es ma di tumi le re ga tumi le han ba sum phamu ba chalaga ada question hangni tar mai khangjara ne ba nu ko ozana nga sai haibigi bada akoina thari ba mihu chingje haujik pali ba laingak sida ju lairi haire ba magi amagi mangal oiri ba mi amamam thagatli bani yauri Delhi de kare bisu afa am yauri ni
याव यावना मखोइना हौजिक खुदम ओइना हौजिक था निपान चंगलकलबा इरांग सी लोइसिनबा ngamdaba Manipur da ising phangdaba lambi sorok nungaitaba mai yaudaba mafam education soriba maigai khudimangtagi patha pumdharakpagi phibam ama leirije kari gine no jana lobi atudi moigi matam helaba democracy ji hingna bo honarpa matamda divide and rule haibase British na yakanna sin armidra kamu masen hathok na halu aduga sasan to haribani ujiki present democracy na kana lauri se hathok na halu ruling to maramji miam du pangani wakan khalaroi politics tu gi maramda housing lariba politics housing lariba economy se sigi maramda yam phajana detail on study to godaba analysis to godaba discussion to godaba tok thoga akoi masen hanala ramani kaino akoina matik chare khandana mi je mayam thaгаtle ado ada yawraga di kamaina no khangde assembly je ka ba matamda miyam gi oba wakhalon hekta khalakpa ngamdabagi mami ama uba je si akoina khanwada soirira natraga makoida kadi ada miyam na shoiba nati moigi ama lejarabani ada agi kanu se system je sigi lejari bani usalama framework ama kudamoina football player amana ground to ball si sana matamda mana ground to dor jate referee ne yabdo referee sin yaba accept to ba niyom sire ne mana ball kaw dori si adugi niyom sig wang ma kaim to bangamoy referee ne yada niyom sida aduna kuigi state harise magi kanoni lenga harise magi usalam leidori ne nang sidi hendo na sarpe yaroi lak hoy election mamang da budi ma wajau yam kana ngang ba yai ko microphone na miam je thok to na ba shumat pa yana ba mangona vote pirik na ba na to si to da ba oi shu oi da ba wasak lising chaga vote khom ba dori ni vote lep ko dori ni ko hoi sakhi hai ba hujing mayam uri ure oi shu oi da ba to si to roi da ba mayam microphone da laur ga madu da vote khom dori ni ada da praja miam sina kwa para ga khu da na to dori ni ba ko adugo hore ka hadi man oiru dori kaino da parliament gi saukrida natragi assembly gi saukrida nungi murti dumain tomin leidorin parliament yada ba assembly ni yada kai to mangang ba yaroi lam helaba ngangura ba paithorani out harkani muini yada wa parliament ngang ba yadi assembly de ngang ba yadi ka or tan thor kane aduni sida akoina prajara taisin na bagi akoina mihut la na khanba natraga sumna khalu ba khoini khalu bagi na ti ko moi go ba niyom khara leyam ngasai actor sing hina tawgada ba kanogi niyom koi lila se aduni shumang lila ga tho sanari se oren somda director don yam phajin takdori niyam writer don phajin irani director don yam phajana ta ga ne lila thadore ising se aduda ma director yadabam te ngang be yaroi ba stage da adu samana bani ai koi gi parliament da assembly da tho ga lauri ba khongi ba mayam sa asongi manung da lehori ba director sing sa sina yada ba ama ta ngang ba yabote da kai den ma du ngang ubda ila ya holo dorin ha to nang ain ta ki lo do ba ain hai bi in da ba ku sira shi to ge na hai we actor oi ta ga jo yaroi tan tho kani yaroi aduna director na hai bi in ge da adune khoi lenga ki director meyam leiri invisible oi ba hai ba director je khoi masa uroi khangoi ko screen marum da shana ba director meyam leiri ni moi go ba black kano da rr meyam leiri ni manung da ko koi apung basi nataba apung badade koi na miyam ge mihut hai na kambu ma vote kha tor khali basi sinati manung da moi bu sanabi ba yaw bu jane oza ngasai dagi oza na democracy gi matang da wapam kaya ma ju takpire adu oza democracy natraga di atopa option ama di mayam ne yu udabagi phibam ama akoina ju uzai oza gi wakhalon am da thambiyo atopa karamba option natraga alternative lai bagi hoi ham some hojik mayam khanari se hojik intellectual mayam koigi larik atha ba pabiru ba nainabiru ba tambiru ba akhang ahi sing mayam sin hojik hari se tainati there is no other alternative except this present status quo hanako hojik lari ba si nataba alternative laite hojik lari ba system se sida repairing torga servicing torga phagdamni mi phatabai ni hijam phabani democracy mu phabalenga laite hai danago hai danago ai di alternative layena hainingi masigi sangeng ama tawgrabani democracy gi alternative ta capitalism alternative ta kari lay haibasa Russia da khoi gi Lenin na leader oramba Stalin na leader ormi ba kanu se Bolshevik party se
masina Russia da experiment ama yam phajana laboratory da changing tor ga mai pa khrabne bako masigi capitalist democracy se crisis na yom dana masi leibe yadre hana tawganda yam phajan organized tor ga thugare 1917 da thugare ga moina socialist constitution ama establish tore Russia da ko aduga socialist economy si am phajana planning to khale adu aina huji hajagadabdi capitalism se sig alternative ama hype targadi socialism oigadorini aduna socialist economy si lerek na bagi damukta aikoina tangai phadana socialist party natraga communist party na lenga ki shakti pai bisi darkar oebako system ji halan bada lerami ba economy system si prithvi da halan ba system se khoigi kanu lerame ahan bada control yaw yaw da primitive commune hana economy em lerame ade mathang da slavery lai ko slavery system jire taurisina minai mapu ina khun ba mana minai mapu ore haraga minai mayam ji sinaraga thabuk suan ba aduga madugi paisa duna minai mapu na phangba sina slavery system adigi masai su amuk core crisis laktan thugaraga feudalism no hosin gre feudalism ji su sai gi karone khogi feudal lord che sina lamgi mapu orega aduda feudal gi magi sap sing thabuk suale minai sing thabuk suale haraga marin paikhat paniko feudalism da su miyo begi production gi skill develop tor pade knowledge develop tor pade machine puthopa here feudalism leina feudalism chalinga deni ko britain da feudal law lairingai feudalism chanering de britain machine puthopa here jahaz puthopa here aduna lanai ina kun ba miyo thole feudal law nataba lanai ina kun mi thole ba businessman thokchile adagi feudalism leibe yarakre crisis lai aduna thugare feudalism se aduga hojik laiba capitalism gi stage si lakhibani aduna hojik amuk Russia da sanging tormi Russia gi communist party na sanging torga khoi gi capitalism di thugaraga socialism si thambe abra ni yengan ya re mai pakre Russia da Albania da Russia da masi yam padina mai pakna chalame bako socialism se aduna kwaidagi phaba kwaidagi bhasoina hena chauna miyam de sakti piba makhal ge democracy hai batargari socialist democracy capitalist democracy da di miyam ji bhotha da banu mitel loire khoi gi sakti leite dra ko aduga hujiki socialist democracy sa sidi phajana working people sing se sida yam phajana power piba adugumba lenga system ni hujik khoi gi capitalist economy legan ri kai doi productive force mayam se थबक सूजगे पोत पुथोक जगे मेंटल पावर नत्र फिजिकल पावर यूज तौरगा थबक सूजगे पोत अनोब पोत पुथोक जगे हाइजरिबा प्रोडक्टिव फोर्स मयाम से आइखोइ गिदि फजन मांगहल ले खुदम मोइना चामगी मनुंगदा 40 खक थबक सोलनी 60 अमदि अनएम्प्लॉयड न थब फंगनदना लइयेबको हजि लरिबा कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी से तौरिसि अदगे मना अखोइ लेबर स्किल से थबक सुबंग मगी पोथोक पुथोकपा ngambagi magi hai singbagi chang se hojik leriba capitalist economy amsung capitalist democracy sa sidari yam thina tap yam slow eba masik development se kanodi kam thina thui speed kam yange do ayar ke kanoda socialist economy se Russia ni am phajana moge planning to base 1928 tagi ne moina first 5 year plan to ri socialist economy sa masina to ri productive force mayam haibri thabak chujige pothok puthok chege brain mental work obi physical work obi ko masima freedom manghundre aduga leisure time phajana phangi labor sing the worker sing the leisure time yam plenty oina phangi aduna makoi gi da akoi gi art ki adagi drama gi lila gi painting gi kari gi sing extra work to ba gi matam yam marang kaina phangi sports ki matam jum yam phangi aduna masig economy sa sina base ni haining mathang da alternative to lady si aduga hujikti prithvi da kamai together hujiki socialism communism se masidi prithvi gi senjau paibu sing adagi loilam sadoi be sakti sing je masina hapet ki bani moini am tugu tabyam ki ba force ni communist manifesto da na Marx ka Engels na first line da adugi da harme a specter is haunting in the Europe that is the specter of communism hanako Europe ta bhut amatam nare ado madu communism gi bhut ni hana kaino da communism ji pan ba ta prithvi ki badune ba sinjau pai bi sing je aduna
रशिया ना अब तो स्टालिन भाव की मतम सिदा पजना सोशलिस्ट प्लानिंग तौरगा चौखलक सिदा पृथ्वी की जापान गुम्बा अमेरिका गुम्बा अदगी फ्रांस गुम्बा जर्मन गुम्बा लेबाक सिंगसा की बना लोरबनी कइनो अस मोइना थुगाइना बोहन अबसे अंगपनी मोइगी मपानगी जो होनरे अदु रशिया मनुंगी लेरिबा कनो मनुंसा सिरसु रिएक्शन मयाम लाएबा थुगाइना बा लेनिन स्टालिन लेरिंगे दो सोदम लाइको रिएक्शन से आई बेल लाई मरम नि सोशलिज्म से थुगाइबा हाइबसे सेंजौ पाइबा सिंगिना दि कनो तो पामेबा करिगिनोदा मी ई चुपगा मरन मथुम पैखतनिबा मोहिदो सोशलिज्म फजना चलदी यारोय तौरिबा मतम दुरी यादेब क्रो ओलगा अक्ता मपी तान वाना खांग बजाने सेंजौ पाइबा ई चुपि कंबुसे सिदी अप टू स्टालिन भावगी मतम फजना सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन चनरिगे मतम से अदुदा मोइगी मतम सिदा याम फजने लेबर स्किल गस याम फजना डेवलप तौर में नॉट ओनली प्रोडक्टिव फोर्स थबक सुरबे सिमी खक चौखुत प द नतना स्किल से अबेत चौखुत पनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दा अहान बा मोइगी 5 ईयर प्लान से सीधा पृथ्वी ngak nagrimni kaino haidi mari tanglo shale na nga sahi mari da up to 1920 soi bhok se masi kamai to ge habo lan da thengna bda wa ba oira ga lerma bna bda russia se masa gi laibak manungi revolutionary lan thengna ru bagi waring mathakta german na tobire america na tobire adagi france na britain na sumaina laibak mayam sin sangsil laga लांजी तो सोशलिज्म से लागता ना वाइन पृथ्वी दा याला ना पोक तोरिबा सोशलिस्ट कंट्री से मसी यार दी मांगन जी लोचिन जी आने लागता ना वाइन होनरेगा थुगाई ना होनरी में मधुगी लान में हम नो माई पाग ना होनरू बदम मधुदा सोशलिज्म दो सस्टेन तो ना होन अबदा वान खांगेगा 1928 मोई 5 ईयर प्लान तो बने मधुदा अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस ने टीचिंग में सिंग न्यूज़पेपर सिंग जिला हाई भी मिकन हाँ ओइरो सिंग 5 ईयर प्लान जो ओइरो है ना को अदगी 5 ईयर प्लान सही मरी दे लोचिलगा तक पोच आयरन की इंडस्ट्री अदगी एग्रीकल्चर की करी के सेक्टर खुदिमक्ता मतम नुगी रसिया से सिदा आइगी कनो दले प्रॉब्लम सॉल्व देनी निजम यम फजन याव है को यम फजन याव बने आई डिटेल दी नोमा ओइना खनर से अदुदा चौखुल का नाम मोहे अमुक कोनम हाई करी हाई कैपिटलिस्ट कंट्री सिंगे पेपर न्यूज़पेपर सिंग सिदा अस नखरब कम्युनिस्ट नि सिदी 5 ईयर प्लान बो 4 इयर्स सोल्यूशन बंगमी बा असुम स्पीडी बा सोशलिज्म की इकोनॉमी सिदी वेरी वंडरफुल है मोजे ngंगने रे चौखुत पदा करिगिनो सोशलिज्म ना सुयामना स्पीडी ओरे से करिगिनो हाइप तारगिन मागे दि ब्लैक मनी अखोई अतुम अरोन ब पैसा हाइबि लेहंदबा बोला सोसाइटी की डेवलपमेंट था दोइने बको चौखुत थौरांगदा यूटिलाइज तौदोरिनेबा कैपिटल अमता फ्री दा हुजिका अखोई गिदि अदुदा दादा बैंक ता अदुगी बैंक ता ब्लैक मनी लोली खोली पोरकनी पोरओई गायन याम हाइनरी दनको सिगुम बसे सोशलिस्ट इकोनॉमी दा सौले लेरोय बोला यूटिलाइज तौरकने अदुना अखोई स्वाइदगा लेरिबा पार्टी कॉमटी लौ उबा यादबा युम साबा यादबा लम लेरिदनको मसी लेबिजा नथि मतमदुगी स्टालिन गी अदुगी इंडस्ट्रियल प्लानिंग से याम थिने चौखुत पनी पृथ्वी दा मीबु क्वाइदिग मनिंग तमहनबा क्वाइदिग नुंगाइहनबा क्वाइदिग सौखलहनबा मखल की डेमोक्रेसी हाइब तारगदी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट हाइनिंगेबको अदुना लोइन क्राइसिस कुदिमक सिदा सॉल्व लोइन तौबा यारे लोइलम संदोकपगी नमफुदा मी लम लौसिलुबा मसान यादब नुपी फाबगी टाइप ता नमफुदा फाजलगा ओटपने बि याउरिदनो हुजिकसे हा नमफुदा लौसिलगा मी लेबाक तो नमफुदा तब मसान यादब नुपी फिबुल नम फाबी तो फाबी रेदना मकुट चलगा ओट नैबा सिफाई थाजल ओट नैबा लोइलम संदोप शक्ति मयाम अम लेरी डेमोक्रेसी चलिबा लेबाक सिंगसिदको अदु मसिगुमै क्राइसिस सौले लेरोय हुजिकी हारिबा कनोदा मोइगी 1935 तगी सनबा होरपा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कनुनिको पृथ्वीदा रशिया की सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जा मालेमदा कनामतन पीखिदबा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन विद राइट टू सेसेशन हाइबसे कना करम बगी लेबाक यावरगे बसिगी कनो सिबु नरोमदम नंग डिटरमिनेशन तौजो इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम नसाना डिटरमिन तौबे याई अदुगा तोखाई तागे हरजे अखोई यूनियन सिदी यावदन तोखाई तागे हरजु दुम पीनी अदुगी राइट टू लई हाइदना मीगी रशियागी स्टालिन भावगी मतमदा लेरमीबा अप टू 1950 के 6 फाउ सनरमीबा मोइगी कॉन्स्टिट्यूशन जा सिदा अदु हापेबको क्वाइदिग मरी लेबो कॉन्स्टिट्यूशन नि पृथ्वीदा हुजिबु कना करम लेबाक राइट टू सेसेशन पीरिगेबा फेडरल यूनियन मयाम लेरिनो वर्ल्डा लेत्रा सिदबु राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन विद राइट टू सेसेशन बु
mari leina hapung bakar constitution lerigi aduna base constitution base economic system base political system hai targadi Russia da salmi ba up to Stalin bhaugi matam da salmi ba kanusin socialism se sina base aduga adudi oza marak thatna hoi 1956 pauda gyam phajana leirami ba mani 5-year plan phau bada jahi ama watli ngai da lotion bangami ba adu gumba yam phaja ba leiriba system du da makoina narom dom tajage hai taraga ju tajagi ba yai haina constitution da hapkhiba potuna maram oiraga Soviet Union kai gi bani haina di lobo yadabra madugi constitution duna kairak padi nati up to 1956 powder sanar me bakanu se constitution je madu Stalin sigraba matungda Communist Party of Soviet Union gi kanu se first secretary se Khrushchev hariba kanu se nipasin oiraganda Khrushchev no oiraganda Khrushchev amusung magi mabu back to reba kanu sing se capitalist force mayam hana Stalin bhaugi matamda namtharaga thamamba forcing do Stalin bhaugi matamda dictatorship of the proletariat maram oiraga namdaraga thambane sanjau paibi singje mi I chupke hariba capitalist sing do adu sing do Khrushchev ki matamda wa laung sarkai rak pane bako aduna 1956 da moigi kunchuba congress tawre Communist Party of Soviet Union gi kunchuba 20th congress tawre ko aduda constitution chemdo kiyebu magi socialist constitution do socialist economy ga privatization ga di suya yana da bane bako aduda Russia da privatization ji tora tu na toye economic sector khudi makse agriculture da adagi financial sector da adagi industrial sector da line health sector da privatize loin tau thoe adu ji India da America da tawri bisigi type tawre adagi di haina bale ya aina political science ki kano pabda sum pabda ni aina thengna Stalin gi matam da kano da Russia gi sorokta lambi sorokta beggar haiba sangni bai bi uramdi adubu Khrushchev na constitution semdo dai di sangni bi satpa hore hayo ko adagi tolo pibangam da unemployment gi crisis lakre adugi constitution semdo ubdagi crisis mayam lai laksin lebe ko crisis mayam si laganda kamai toge da asomda mapalom dagi migi Russia gi socialism thugai ni kai mayamam lum leri ne ko aduna maram oraga tawraga godrung ana tawraga ne 91 da se launa kairi se singmani manungda aina haning mri amuka conclusion hoina magida Russia na socialism toga capitalism selubse capitalism na hena pai capitalist democracy na hena pai an set ki songna na te asagi capitalist force Stalin bhaugi matamda losin bra takhai bda loi hudaba amadi malem gi surrounding da lei ba magi koi bda lei capitalist force mayam se masiga Russia manungi capitalist ki reaction du ani si pulaga takhai hi bane 1880 ga 3 gi mamang sidadi moigida Marxist ki concept se Marxism gi Karl Marx ki concept si political concept si leiram deba sidadi khoi gi naronic sadana lalo kambum lerami individual terrorism de ambes to mi halaga ningthau do halaga kudamoina si leader si hatu oga yani akoi politics lenga si change to yani gani khanbaje si ujiki naronics kambu si tormi aduga moidari political gi moida class consistency leramde mina yanaba mina nungsinaba na fashion oina luxury oina chatpa kambu ne ba ujiki naronics sar kambu se ai koina individual ne di sigi movement se le to ba roi party amna le to gran political party amna society se change to si India change to la world se change to jahab targa di yamna iron discipline ama padana lei badugum strong party am darkar oi sinai India gi lariba democracy system jimang na maram oirakanda akoina political party ama hairakanda hojik chu BJP led government amana Manipur gi lengak lon chupli party adubu munna yengo ta ga de hojik BJP da leire hariba miyoi sinje matam amada congress ta leiba singna ayam boina dumaina to dumaina BJP na kanano congress na kanano hekta chongthok chongsin ama maje dum uba marak sida asingba party ama ozana habi gibado adunga socialist ideology leira kanda semgat pangam gadaba tasengna awon ba ma purak pangam gadaba party ama puthok pangam gani khanbra na traga aduguma party ama tholak taga junga sagi ozana habdo referee na hut khongiba kanda lai dagi lanthukpa yadaba mawongi political society adum ogine no jana lokibra ujik lariba party mayam sa sigi marak sida ujiki hariba awon ba porpa yaba adugumba miyam gi khunai gi damukta
हाइड इंडिया की दोंगता नत्रगा वर्ल्ड की दोंगता अफब तौरकदब पार्टी से हौजिक थोलकनी हाने खले आइना को थोलक पे आई लेरक पे आई कैसु नते अदु तौबगिदि मियामना सपोर्ट तौरगा अदुगी पार्टी दुगे हाई सिंबगी मखादि पोले मोइगी हाई सिंबा टैक्टिस मखोई होनजबगी अमसुंग मखोई पॉलिटिकल थ्योरी की मतुंगिना मियामना सपोर्ट तौब तौदबा हाइदु अदुना लेपदोनि को ओजा मयामना हौजिक कम्युनिस्ट नत्रगा कम्युनिज्म हारा कांदा द किलिंग फील्ड हाइना मूवी अमा लगी मसी कंबोडिया दा बेस तौरगा 1975 तगी 1979 फाउदा पोल पोट ना लेट तौरकांदा political party ama mayam gi CM na bo nagi masi kayam tam thibage habro ojaju yeng biramgani khale 25% of the population je either chaba thakpa phangdaba dagi natraga thabak ka hena wana suhan badagi natraga execution dagi 25% of the population si phaupa haujiki communist purak na bo na bada hatokhi habagi masimak achumba wari am da base tawraga CM gi bane na jo hari adudi da killing field hari ba movie du da उत्क्रिबा कम्युनिज्म जिना करम कम्युनिज्म नो दुगा ओजाना ngasai हाबिग्रिबा यामना फजबा 5 year plan फाउदा 4 year दा लोइसन बंगबा रशिया गी कम्युनिज्म दुना करम कम्युनिज्म हाइबसे मखलनी कैसु सुदे ओनली वन सिगी कम्युनिस्ट हाइबम सुले सिगी हाइबम सु आइना अनि सुब नते को अदुगा ngasi खोइना कनोदा उरिबा फिल्म दा कैदा उलिबा अदगी टेक्स्ट बुक ता इरिबा कम्युनिस्ट की मार्क्सिज्म की आइडिया सिंगसा अयंबना सेमदोबा कनुंगा तनी मोइसी अखोइगी मसक थीनबा मोंग सेमदोकपा अइ सा हाइगबिदोनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की मागी फर्स्ट लाइन दुदा specter is haunting in Europe that is the specter of communism hanuko communism lakpasi ki bako yamna prithvi gi lebak singsina aduna ngasi di kaidore Russia na hariba 1950 ga 6 ta khrushchev na semdokhraba adugumba karan gi theory do madune ba hujiki film da unna bo honari ba ari masak thien na bo hon aba yamna एक मिगी नुआई घरबा कनोनी ने अखोइगे सोशलिस्ट की कनो से प्लानिंग से मिगी पजगरबा याम नसु मियाम नसु नुआई घरबा कनो दो शांगा के टाइप याम तमथीन ई नि कनो कनोना लेबर पार्टी ऑफ अल्बानिया की लीडर ओरमिबा एनबार होगजा सिना रशिया लगा मोइ वर्क प्लेस से वर्क साइट से चले सुम येंबदा अस माना हाय कोइगी लेरमिबा थबक सुरमिबो वर्कर से माइ थोंग अवाबगी मम्मी अमदा तादे हाइबे नुगाइना हराउना मोमोन मिनुंगना हते याया तौरदनो नुगाइना थबक सुरमे हाइबको अहानबदा नोमदा पुंग निपान सुबा अदगी पुंग तरुक टेंशन बा सुमाइना मतम से टेंशन लागा लेजर टाइम से भारी द फंगी मोइसी यम नुगाइबा कनोने शांगा की टाइप तो उहलिबा मसक थेलिबा सिदी हुजिक मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से पूरा फुमजिन खिनबा अमोना फाउदोरक्तनबा अदुगा चंजाव पाइबसिंग मुजिक मियाम गे सिनमिसिंग ई चुप्पीबा करन तारिब कंगुसा मोइगे लेंगाक शासन से शुम थंबा यानबा हायना मोइना मसक थीना फिल्म ओइनंग पुथोकनी लेरिक ओइनी इरकनी जात जात किसी इरनी क्रुसेक प्रिंसागी कुनछब कांग्रेस ते यारिबा पीसफुल को एक्जिस्टेंस हारिबसे इम्पॉसिबल मसि लेबे याब नतिबको पीसफुल को एक्जिस्टेंस हाइबदी चंजाव पाइबसिंगा सिनमिसिंगा आनी लेंगा गनी जे पुन दुम हिंगमिनब यारे हाबनि माना पीसफुल होना सब एनर्जी हिंगमिनर्जी हाबनि बको मसी रियलिटी दे गसु यारोयब अखोइगी गुम्भीरगा nga masa masa singi ka punabu ngayok ki pukhi mi thamba ka shu yaroyeb ko gumbir du lun cha gane ba aduna magi peaceful coexistence impossible leibisu yaroy da ba flop sat pa du ki theory do madu sinjau pai bisu maning tamna ba thok to ba theory ne ba ko madu ki khrushchev pi theory do hojik textbook ta yengbiu hangdo yengbiu political science ki textbook singi do jik yam phajane yawra bane ba aduna masi karigino moina अदुगी सोशलिज्म से मसक थीन बे येक न बो होनरकपदा नंग न हरब फिल्म दुद नते उजिक याम थो बने को अत लाइक नॉलेज नोबेल दगी कनो कोई की टेक्स्ट बुक ता पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक फावबा इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक फावबा कारण द इरा बने बो आई शुइन थमगी ओजा इंटरव्यू जिगी लोइशलप सरुक अमा ओइना मियेंग ताबिरिबा व्यूअर्स सिंग दा ओजा की ओइबा मैसेज मतंग पिबियो वरो सिलोइना आइना हाइनिंग बदे आइखोय मियाम से उरिबा थोइबा मयाम से येंगे हरगा ज्ञान ताबा अमसुंग पुनसिनबा गी मतम ओइरे आइखोय नमथक तोबिरबा सिगी शक्ति सिंगसे आइखोय माइथीबा पीबा याबगी मतम ओइरे हाइबसे आई थमजगे
अरोइबदा करंब पॉलिटिकल सिस्टम न मिचम मियामदा ख्वाइदगी फगनी अमदी हौजिक चनरिबा कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी असि ओमोरगुम असुम हिंगदुना लैगदरा हाइबगी वहंग अइखोइ पुन्ना हंगमिनसि क्राइसिस न योमलबा लैबाक्सिदा मिसिंग याम मियामगी हक खुदिंग फंगबा ओइथोकदरा